Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphilayo. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikulethela zona kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke usengaphuthi le ndaba ongenza njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba akulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke umlisakhe useveze okukhulu-ke laphana-ke okuthusayo-ke laphana okungase-ke kube inkinga-ke laphana-ke kwi-M_K-ke laphana-ke uhlophe-ke u-M_K njengoba sonke sazi ukuthi-ke uhlophe-ke laphana-ke umuntu-ke othenjwe uZuma-ke laphana-ke kakhulu-ke laphana kwi-M_K-ke laphana-ke ephalamende ukuthi-ke alide-ke amamemba-ke ephalamende-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni ukuthi-ke wezwa ngami kuphela, mina into engenza nje ngizodlala-ke ividiyo-ke uzizwele wena-ke ukuthi-ke lo mlisa-ke uthini-ke. Mina sengicela lapha ukuthi-ke masizwile-ke le vidiyo yonke nama-comment section ufushe umbono wakho ngalo-ke lolu daba-ke lolu ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke. Masicinza nebhathini nje subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke. Nawe-ke le clip-ke awuyithokozele. Yeyi, kuningi okwenzakala eMzansi. Yabona uma uzothatha izinto zokuthanda ama-politician ngenhliziyo. Ngiyakutshela inkosi impela uyobulawa i-BP, udevelop i-BP emzimbeni wakho. Udaba lukaHlophe, i-AfriForum iluse kwi-Constitutional Court. Angibone ebuye ephila lapha ukuthi abe kwi-JSC lapho i-commission le appoint ama-judge. Since bathi wahamba ngesimo sokuthi wakhishwa endabeni yobujaji ngesimo sokuthi waface impeachment, so akakwazi ukuyohlala lapha abe kwi-commission ezo-appoint ama-judge futhi abuyele khona ulungeze member of parliament. Asazi manje uma ku-updatewa-ke enye into kwenzakalani laphana ngendaba yecala lamavoti. Sangezwa ukuthi ijike yaphelele emoyeni nje manje kwase kwenzeka izinto ehlezi sizisho ukuthi ezinye zezinto suke ziwumdlalo nje kuphela, kudlalwa ngemizwa yabantu. Wenze njani? Ikuphi indaba yakhona? Iqhubeka ithini? Noma abantu nje babekhulumela ubala benethemba elingekho, kulindwe yona iphi date njengamanje. Hey, ezokuthiwa ngase kuboshwa no-SABC. Hayi, kancane kancane nawamakhanya kwakhanya.